Domi, mabalin amin. New Year's resolution tanong. Dahil taman ti subtitle ko. Ket ipanunota kay tinapintas ng Estrellana. Ay, sino ka tatibidak? Noon itatanggos tayo. Delikado. Amang mabasan to man ni Rosa ket apanak man eh. Agpasugnod to man iti may sakit kagudlo nga aldaw. Agpatnag to man adi nakasasaw. Ken talikodan nak amaturo iti agpatnak. Abusta na salimsam iti parbangon. Kanya nga tagag pweso ti taret istorya kaya. Da sepa ken kolasbong. Kanayon da agapa. Madinsa. Ay, mayat ah. Iridap ko pa eh. Tabareng matag-taga-inap ko tinapinta sa ataray istorya. Tinalpag ti kasto yung biyag. Sus, anyaman na dyan. Isit ka lalaki. Salit ka lang arudan. Bartek ka pa. Ay, sumardan ka man. Ah. Mga nagdisutit buwa atong pati tapispis mo. Wala si Ma. Kaya pa ya. Makit. Ang ganyan. Anyakit ginag itang agasawa. Nasar ka kitin. Bugkawak to lang taidan. Sana abang entak na mo. Ay, una yan na kita na tao. Wala kaya. Abay, inasawa na. Tapos pagbali na nakababaw na. Anyan. Anyan. Lubabaw ng kisap sa pulam. At birok kahit iswinduam. Salbag ni ayat ako na ni tata. Ha? Nastak kirare. Ay. Apa anak ko na stangoging mo, Dom? Ay, apa kasta tilangam. Awan? Anya, kunak man ko na magsurat kay tay. Kumaa. Padang amin shooting iti karuba. Ah? Sino ti artista? Da sepaken kolas. Anya? Action drama. No adakal ako ma. Ay na, nagado itay ti agbuy-buya. Kunak lano anya itayan na shooting. Anya nga iti imbuga na iti telenovela Queen ken King. Nagapa man gaya man dakulas kan sepa. Unay lakit din dagita tattao. Baro at tawanan yung kastada lata. Uray nga ta maminribong agbaliw ti tawen, di dan to agbalbali. Tidakas na, kunam. Kalpasan ti kanayon nga apada. Ay sus, magitam tulatan at imamburmanan ti tiyan ni Sepa. Isang araw. Iso ano kanayon ti apada? Amumutan, nakatilmon man ni ti pakwan ni Sepa. Lagi masa talagang tiarak kagawa dumeng. Kulas. Baro tawanan. Saan kakadipay ng agbalbaliw? Agbalbali ba kung kagawad? Isong araw nga ipapapas kung ti aginom ita. Anyan. Dahil ti New Year's resolution ko. Sa anak nung nagbartag. Nga ta. Huwag kagawad. Sa pala ko maata matong palmureta. Amam. Maminsan pa'y nga agapa kayo kan sepa abigbigat. Mga yabakon iti pulis. Ay, kwa kagawad. Awan day jay. Linnailo milaan day jay. Lailaw, na tagbali na flying saucer amin nga alikaman niya. Ay, sus, gas jay kami nga aglin na ilo kan sepa kagawad. Anya, salbag ni Ayan. Uy, ni suday jay ti kunkunada akarin nyo kabaliyo. Anya,
Sana ya kagawad. Kugta-kugtaran nga umuna di kabayan na kabalyo di kalakyan. Oh, Apay, kabalyo kaya. Ala, kayo man ang sepa. Agrek-reklamo ka no ni Uncle Duming akagawad. Gaputa ka na yun ti panagapayo kini Mang Kulas. Anya? Maminsan pa'y kano akas jay. Papulis nan ni Mang Kulas. Sus, apay ngay? Maringring kano iti kanayon nga apayaw. Ay, saanan ba nay? Saan kaminton nga gap-apa ka ni Kulas ko? Uray kita Nga ta? Wan, promise. Daita ti New Year's resolution me. Ti saan kami nga gap-apa. Aya, ay, nasayaat nga ron. Ano kasta? Ngamin, makaringrang kayo kadagiti karubayaw. Awan pagdanagam banay. Agsingsingpet kami. Uray kita saan kami nga agap-apa ken Kulas ko. No kumapaayaban nyo ida di barangay hall takasari tayo ida. Mabalin mo ta. Noon niya iti kanayon da pagapan nga kasawa. Amok pa yun. Tanagbasitan ka nung abanag numaminsan. Sa amumot ni Sepa, wakwakirat day jay. Sa numaminsan ko nam, narigat ti basta makibiyang iti riri ti agasawa. Bastawan kinabil. Kun masapol nga isuda ti mapani di barangay. Marengreng dagiti karubada. Pakairamramanan pa ni Dumeng. Isut ko na kanyak ni Rosa. Nasaya-saya at no adda makadanon a reklamo iti barangay. Nakatsap-sapulan ang ti barigaw. Anya? No asino, dagiti marengreng, isuda ti agreklamo, tapaayaban nida. Ala, ibagak to ken ni Rosa. Ibagana kadagiti karuba da Sepa marengreng-reng nukas jeng agapa daken Kulas, tama pandag reklamo iti barangay hall. Masda, wakmut kadagi jeng agasawa. Doon niya hakit ding agpaiso tiga puna no apay akanayon da ngagrire. Sigun matkin ni Sepa, saan lang nga mapagustuhan iti kayat ni Kulas, umdasa na pangapaan, no pangkabilan na iti asawa na. Anya, dayjay laang. Wen ka no nanang. Nang runa no nakatagay baset, kat saan ang mapatganti kayat ni Kulas. Ay, danawagan na kanupay at ilog po ni Sepa. Anya, di na pa'y lakot kugtaran no kasjay. Ah? Ay sus, dadaga nga apa. Nalabos mo tikas ta nga asawan isurat may mayatay. Ngarud ngam no siyak nga ta. Ay sos, isubliklangan kininanang na. Anya, Mabalin ayam at tikas ta. Tila kay kayanan di masursurot. isumad, ay sus. Iso ano kasday nga agkaraapa da. Duwalaang tirason nanang. Anya mo't day ta. Nakainom ni Kulas. Kat adda saan anaited akayat na. Anya pa'y. Aginaw ni Sepa. Kat narigat ang matumpungan ti kayat na. Anya. Ay, salbag ni ayat ako na ni Tatang Mau. Un nanang. Nasuupay kanyak ni Banay takarubada. Nga dapay jay bigbigat. Akapungtot ni Kulas ame na madalapos na. Aginggat agul uli mag-apusa kat makugtanan na. Anya. Unay tikas ta nga arami dad. Un nanang. Nga ultimo ka no basuraan. Wino niya pa'y dita adi na madalapos no labsam tiagsao. Dagasan na kugtaran. Aniyan. Kasla ka nagbagtit no Kulas no maminsan. Piman akulas. Di man nga tan napagustuhan iti kayat na. Kunkunada ka no. Salbag. Nasaya at man tanaranaan ka dito isangot istor ni Banay, Sipa. Napay ka din na Sufeng.
Ada ito diyo pagimbagan. Anya pagimbagan nga ibagbagam. Adda aya. Wen ata kasla nagpatag ti panakaranayo kanyak ditoy. Adala ang damagak. Kaya't ko asika amis mo ti pakamwak. Kan agure ka ba? Madamadlaw ko kan ka. Anya day tanana. Masikog kan sa manay. Ay, saan anakaskas daw day tanana sufeng. Tadamat asawak. Unmat kit di Ito nakaskas daw ako dyan masikog abalasang wano awan asawa na. Wano saan? Tay, iadda ija abroad nila kay na. Biglaan nagtambor ti buksit na. Ay, awon ngam. Sa balin tinaturong ti saritaan ta. Tay kumadamagakan ka ti pagsaritaan ta. Anya day ta ayanana? Alala, saanan? Tanapanak ni kakon tay ibagbagada. Nga, anya nana? Do kanula ang tira sa ununuga po na akanayon ti apayo kan lakay mo. Anya kay day ta nana? No, saan ka no aga po? Tadi napagustuhan ni Kulas, wano aginaw ka. Ay, kwa nana. No, saan ka no mapagustuhan ni Kulas? No, dakayat na kin ka, agkog takog tariti konformidita. Agpaiso aya. Tumpak nana. Salbag ni ayat ko na ni Gusteng. Day talaang ti pang kabilan kan pangapahaan nila kay mo kan ka. Saan mo't nana? Lin na ilo mila ang dayjay. Aniya? Wan nana. Kas jay ti lin na ilo me. Ay saanan nana. Nagtulag kami nga awanan ti apa iti nagbaetan me akas pa sa ti New Year's resolution me. Napintas day ta kat aramiden yaw. Saan ngagpatinggalang iti sao, Itamadlawan ti sikog ni Sepa, saan damat ka nun nga agapakan Kulas? Di mayat. Tadi na makarangrang. Kuna kanupay ni Sepa kin ni Nanang, nagtulagan da ka nun nga agasawa. Inaramid da pa a New Year's resolution da ati saan da na panagap-apa itiag na nayon. Nasaya at launa deta. So paliiwan tayo Nagsaya at kit din no pud na tong palan da dayta. Hoy, tadi may ramraman ay ti karoba da ang makirahwisyaw. Nasaya at launa ay nagbalbalyo kamutlangan, Kulas. Awan na, Chairman. Anya nga iti sarserbi ti New Year's resolution ko no aga pa kami manan kan Sepa adaling ko. Apaw? Madi mo ta, Chairman. Sana ya? Nasaya tamaw. Iso nga awan ta nag-Chairman. Good boy yan. Good boy yan da ito. Good boy ni Kulasin. Sana na Kulas mong. Uy. Nasaya at launa ay nukasta. Promise, Chairman. Awan parikutin iti dayta. Uray puutin nyo ti kunak. Nasaya tapno di kay makadisturbo kadag iti karubayaw. Kuwan, Chairman. Isa patak. Pexman. Cross my heart. Saan ka nga gisap-sapat No saan mo amarami tadagas ka kanya. Nasaya at launa nga ro, nakasarita yaw. Marangring ka na ganyan agasawa. Sapay kanayon ama na arugyak ti agsurat. No day tayo rugyan damat ti agapa. Ay kasdi ay. Sana balay, masikugan ni Sipa. At uray anyat aramiden na. San masurot ti kayat na Yakulas. Kinsan mo tin nga ginaw ni Sipa. Iso asigurado nga awan pay lang apa. Nyakan ni Kulasan. Kulas bunga talaga. Tidakes namanan. Kat inton makaanak. Kat mangrugidan tumanan nga agapa. Nagkarimat ako na yaw asaan dan nga agapa. Ta New Year's resolution da rita. Ay sus, kasta lang. Ano nabit pa? Kin baro at tawon pa lang. Into nagangayan. O kasanan.
Malagip da pa nga tadayta no agpakaro manen Nicolas. No kas tamanan, ay, ang mga nusak ti mga rami doon iti resolution para iti pan nakapapanaw da dito. Paliiwan tayo Oo na. Kasi ka, anya mo ti New Year's resolution mo. Ha? Anya ko ba nga, Chairman? Awan mo't amok ang baliwa ka madi nga aramid ko. Awan ko na. Ngun may. Kati kinatuglip mo, saan mo ka dingikatan? Domeng? Ha? Imbagang pailaang dayta iti manugang baw. Impaangaw kumutlaan? Ngimadaking kanan na no gumura. Uray kit pudno mo. Dayta mo ti madikan ka. Uray rahabak mo laang masaksakitan mo't ngam di na lang nga tayo padpadlaw. Nupudno lagit day ti bagbagak. Nasken nga awatin na. Nagaasat ka kit di ata nasingpot di manugang baw. No dumalaang ti kasjaya ka na yung mapagsawan iti makasail. Ang mga nuimingardan, wano parigatan dan ya anak mo. Ay, padpadasin na taditakit nga tan ngagamarti tapok kendara. Oras asinaktan na ni Rosa. Isu nga road, adi mo unay mo't paspasaktan di manugang mo. Win. Kasi ti kanain mga ibaga. Kasano kumama kaputot katuglip mo. Nasayat ayat ti kasjayang kaibagbaga kan kwa na. Tay kunak nga rod, oray tapudno dagiti bagbagak. Ti madeno palso ta iso. Agsakit tinakim na. Uray pay, anya nga rod tikat masawon day jay. Dagiti bagbagak ket driving force ken kuana. Tapno baliwan na dagiti madingar aramiden na. Anya nga rod ayati maramidam, no katatao na tikas jay. Ngalala, santa na pagsubangan dayta. Ang mga nuratamo ti agapa akas kadakulas ken sipa. Nya ngay banay, kumusta? Okay lang, Mat, Auntie Suping. Kumusta dagiti karubayaw? Damang kulas kin manang sepa ti kunayo, Ante. Uy. Awanan, ti basit agubat ako na ninestor. Awan mat na, Ante. Nasaya at no kasta. Masikugmat nga mina ni manang sepa, Ante. So nga, awanan ti apa. Nagdagasan arasom? Kasanumot nga min. No agi na ni manang sepa. Kanayon ti apa da. Wenno saan, ni mangkulas ti puon ti apa da. Ay, nagdakas man ti kastang aramid ti agasawa. Amok pa yan kini mangkulas. Takanayon mat nga apaan na ni manang sepa. Agpupudot nga uray bigbigat no kwa. Ay, oo na yun. Pinalpag tikas ti abiyagan. Ne, Apay manan, anya tayo jay. himaro ka man nga tan kulas bong. Di nakpan sumba-sumbatan. Nananala. Agpakaro dan sa mga Ay, nagdakasan. Awang gunggunata nga dasawa taboy sa sibiyag. Nagayang kayo ititano danti. Ay, Ang mga ay, ay, noanya man dayta. Sige, ay pagasan. Naa. Apa yan? Takasan tatang. Tulungan na ko ma! Ay na, patayan na ko ni ko. Sipa, agpapaarayat. Sinalbag. Daytan ni manang sipa. Kastaw na ti partak na amag na. Noray lang tapayaan na ti dakkel buksit na. Sa batong katulungan. Dayta, ti New Year's resolution da. Ay, kulasain. Di nila pampanunutan di asawa na amasigaw. Nagalas nga aramid ti kastan. Kataptapog pa lang ti baro atawan nor arigan. Nalipatan dan ti New Year's resolution da. Salbag ni ayata ko na ni tatang. Aha. May turog ko manin. Amukon. Amukon ti taray ti istorya. Dumi, mabali namin.
Sino man nga tanday ti nga mawawag gaya. Di mo't nakafunbok ti number na ganagan na. Office of the President. Hello. Yes, Mr. President. This is the Secretary of National Defense. Sino ka kaday? The one and only Makaryo Sabit Kulipagbag Junior Aka Arayaw. Salbag ni Ayat. Ariyong ka anakan. Yes, Uncle. Atim mawidak iti kinataragay. Sana ul. Ay kastaman ti kayat ko. Magustuhan ti bagik data na ibagam. Yes, of course, Uncle Kau. Nimbag man, tanakalagip kang imawag. Nagawis ka din iti kasar mo? Ay, saan Uncle? Kinapudno na, nangasawa ka. Kat nagsina kami pa yan. Anya? Baliwan tanto ta istorya, Uncle. Tagbakasyon ako nga. Una. Agmuturak siguro, ure kat nakapulbaksina kaon, kat makaumaya kaon, di ta nagbugsotan. Ay kat iso Anya ka diti kayat nyo nga ipasarabok ka na kayo, Uncle, ah. Apa tamagam? No ibagak may tadmaw. Depende, Uncle. No ibagak ang mga wikay ti kaldeng, adda. Yun lang. Si Uncle, tapa nga alingaw, kan... adda base. Wow! Dita Uray may sa ti ariyong nukaskin ka. Awan Uncle, awan pare ko. Di kayo matanaga. Malangarod. Iyapuram ti umay ditoy. Kaya't kun araman ng tatapa nga alingo kin bak abase. Asino ti kunam asumang petaka anakam? Ni ariyong. Tay pa nanawa ka anakam? Maaram na amin amam-am muna nga oray iti tekslaan. Napugtuam. Ay, nakalagip man. Tangay mabaling ka nung tagbiyahe, tawanan ti lockdown. Kan naka-full vaccine isong umay. Isu kita tadintukat isumanan ti mangibabain. Ay, padasin na. Kung naman daytan ngam ad-addan tuman lang ay son ti isak-sakit mo. Ay, natural nga sakit ko. Ngam nakita mo didi, pinapanaw ko. Gutwid ibagbagak laang maut. Awan kas tay agsakbay. Mawata, ngam padpadasan nak ngay babain ta makita na. Kasta tinyawag na kantatang mo. Isu mga no day tantuman lagar araman teraramidan na ditoy. Naibagak daytaan. Anyat ko nada ngay nanang. Papanawon na kanon agaramid iti sana nasayat. Isuntuki din ti mangibabain kadakwada dito nagbugsutan. Di bay no paboran na di ka anakan na nga oray maditer aramidin na addaken ko anataytan. Saan kon abiagan, tadintukat isot pagapaan may. Uwinan tadi kay tumanan agrere. Iso nga road. Kin may sa, ang mga no ibaga na pa'y adyak kayat nga umay dito, iti kabagyan na. Isot imbaga ni nanang kanya. Malagip ko man ang tinaramid na idi. Ang dandani na kairubuan ni tata. Anya day din dom? Di man panangaram na iti anak ni Nana Simang. Ay, wan. Katidakes na. Ang gusto gayam ni Nana Simang kiniinsan aryon. Tidakas na. Itinaminsan pimasyar ni Bayaw Aryaw. Kat tiyan mo na ni Arlene abalasang di bakit tagdigdihusit banyuda. Gayam ni Nana Simang. Gapo iti dayta, kayat api ko tanti bakat ni insan aryong. Ngam kastao na yan, abuatit na. Naglipas ang nagawid iti lugar da. Ita, kalpasan ti dua atawan asaan ang nagparang. Buwan, sipod lang rugi ti pandemya. Saaran nga imay ditaw. Angam itagat kundi bakasyon manan.
Saan da nga ta malagip tinapasama? Nang runakin ni Nana si Mang? Uray malagip na. Awan mo't dakas ana aramid ni bayaw. Tilang bidud na kat ti palagsirip na. Kan nakiasawa mo tan ni Arlene? Sapay ko kaawanan kalukwan nga aramida ni bayaw Aryaw. Bayat ti kaawan na dito. Anyalakit din nagiti kakasinsin ni Rosa. Nulabsan ti agsaw, kaslawan limpyo kadakwada. Ay na, madimanan ti pasimudaag na iti asuyab. Kantyawan naknamanan ni Rosa na awan balpas ko. Ay, bayam lang tadi na. Tinapatag, mapagustak ni Riknak, apan nakatugtog lang. Baring makaitagtagay na pakmat lang, iti istorya asurata. Kasano dumeng? Agudo nga, tatay baga kanyak ni Mayor. May panggap itikid-kid daw king kuana a project. Kapilitan na saklat tamanan ati mabati dito, Chairman. Ngam no sumangpot ti barangay sekretary, pumanawak mo't lahay. Papanamaya. Agudo nga, tainak man alaan tayo talent fake, uno bayad ti script ko. Isu Ngam saan ka pumanaw dito, inawan mang sublat king ka. Well, awan parikot. Sige, mapanakon. No sumangpot niya riyong, ibagam ngagdirit sulatan ni Jebalay, taurayin natin sa sangpot ka. Chairman, kastantaw ti bagak. Kaano sumangpot minsan Aryong, Nanang? San nansamot nga imbaga no kaano? Addan ko nam, no addan taon. Isu Anya, kasanaw, agudong tan. Wan Nanang. Aggrocery ta sa tamakitsinda. Ipantantulatan iti punirarya ti maggrocery ta sa tagsubli di tsindaan. Wan no saan? Ibati tay tulat tapay lang iti grocery. Tamapan tayo makitsenda. Makamuntulat ta ditan. Kasanaw, mapantakit din. Nay, naganay-gay ka man itamareng. Kan agrubrubuat ka mat. Mapanam. Ay, awan. Ijay lang tersina. Anya? Tersina? Wan. Apay anak pamulagat kayo iti imbagak. Tersina lagayam ti papanam. Ngam kundi lipstick ka pa'y. Ay, kanapay akas tati suot mau. Apay manan ti suot ko. Suot ko nga. Kita man, ta suot mo a pek-pek shirt. Daytoy. Isut-uso ita Nanang. Ay na, kurang nalaangan a makita te. Just kay kayaw. Ay na, nagdagaang Nanang. Isu aday ito'y timayat nga isuot. Alangan mga agpandili nga kitinagayan. Kan kita man ta blouse mo. Anya dayta. Ala, no anya la ditan ti madildilaw da. Apay manan daytoy. Ket no nagbaba, ken naglawa ti riyang na. Masirsiri pang ti banga ti ubeng. Anya lakit din ni Nanang aya. Makaugma pay laang. Anya? Ken, saan akon abalasang? Awanin kanyak dayta. Saan ko nga mukan ka?
Agbabawi kan tula siguro no adamang ramusken ka nga adik. Di, wow! Ay, padasan na, makita na. Si kamagam ti madanan ko dito sango ti istor ni Banay, Maring. Huwan, Rosa. Puunay maasiksimaw. Ala, saan mat a Rosa? Uray siguro nakapsat ti panagkita na lalaki. Agtil mo no makita na ti suot mo a pik short kan blouse. Aya? Sus? Anya ko mamataga po nga agtilmon kagagangay matilangak si kamot. Pudno mo ti bagbagak, Maring. Sigurado nga agrukbab dalaki day. Ado paylat atiwom di ta babalasang Nga uray balo kan kanadapay may nga anak mon. Wen? Ngam, asino ngay matimayat iti ted dati natay? Anya? Sangkit din. Natay day di asawak tabi nagsol nagiti kainuman na. Ay, ngam. San amadlaw abalo kan? Napungga ka pailang. Kat sikat ay bagbagada a pangganakan. Pudno kayam abumakasyon ka bayaw aryaw. Wain, bayaw dumeng. Kumusta kayo matan kina Insan Rosa? Adda ka di aware ni Uncle Gusting nga po ko na. Sos, awan pa'y nga rod bayaw. Ay na, ay saus, awan nga rod Asino nga iti mang tawi di tataar mo no di kay matagarak. Ha? Sayang, ti kapututam minupulim bayaw. Mapukaw ti pulim anataraki ano kasta. Anyan. Anya katapuli tinatarakin. Agpay sumag. Kapay nga ta. Anyat di pa rin sayo kinikan sa Insan Rosa. Diyak nga rod lamaw. Saan may mata kaya tagpakita iti espesyalista? Oray saan bayaw? Ay, adda mo ka pamusmusan tapno maamwam no sika ti adda parikot na no apay adi kay madaan iti anak kin insan. Kasanaw? Kasi nay, padasam iti sabali a babae. Anya? Boy, kalukon na ita. Yak kaya ti mabalsig ti bukot na. Anya? Ay bayaw, saan kang agdanag? Kaya't mumatlaang nga panaknakan no makaputot ka wano saan. Kunak, nusan pa'y nga itati ay mo kanakan. Itanangkal, tama nga no, addanto man ang lockdown. Tadi matla, pumampa na unti ko bay. Kasano apumanaw ket naganak, nagapumutan. Kung nga raw. No, nyaman kit di, dagita rumor abaryan, ako na na. Nang runa ket imadumanen tinakaptan. Nang runa kadagiti saan pa'y anabakuna na pulos. Pagpalinan dala ko man amandatory, tapno agpabakuna amin ang atao. Amok pa yan, no pa di da kayat. Dangaro damag ide. At wala ang atawan ti panagbiag dagiti mabakunaan. Oh, kalukon, bad siya. Siguro, kaya't dagiti saan ang nagpabakuna. Ano mapasamak da ita? Isudala ang ti mabati dito yung rabaw ti daga. Nakaadon sama ni tininom ni Tatang Monrosa. Isupay isut kapigsaan iti sao. Pintun madamdama, saan man na makapag na iti limpyo. Nga raw. Agbalin man ang asigsag tinalintag adalan. Kaman kiti kisi man ni Dumeng tapanawan na edad. Ay, na nang. Parang no sumardeng mutan dagiti agulitag, no awanan kadwada.
Kaya't masawan kaanakan. Nakadua kan iti asawa. Uy, nangkal. Tay damaw. At tamay sa anak may. Taka lang. Aginam atawanan. Inwaras mo nga rodon ti politikayab ka bagwapo ano kasta. Ay, wanangkal. Katay may kadwa nagbalin nga asawa. Damot may sa. Ni, nagswerte kan iti babae ka anakan? Talagang kal. Ngam, ay na. Malas ka no, ti babae kanya. Kanya. Isot ko na inang kangkal. Nga main, awan nakapagbayag a babae iti biyag kaw. Apay ngamin adida nakaanos. Dangamin ugalik nakatagayak. Sumipataklatan ajak mapobotan. Kanya. Wanang kal. Isuan na uma jay imo na nga asawak. Nagkasar kayaw? Ewan na, ngamita. At tan sa bali, akadindin na. Kasjay. Katay may kadwa. May sa abalaw, itinabiyag. Balo, tinabiyag? Uy, nangkal. Si bibiyag ti asawa na, aday jay munteng law pa. Apay ang nabalod? Anyat kaso na? Murder ka raw. Nakadanon ka nuking kwa na, ti panagdindin nami, iti asawa na. Kat, adda pang tana. Ipal na aunak ka no, apaman a makarwar. Naspak kandungo. Sungarod anag sina kami. Kan nauma kanyak. Naman ugali kon, ano awan na imas ama idasar asidaag. Kat agbalin applying susang dagiti plato, kaskada kasirula kan kardiraw. What? Iso apanag ko naman ka, makaanos nga ta, ti babae kanya. Ay, talaga saan? Tano siyak ti babae. Tupakan kay tilangdet, amat maturog. Anya? Saan mo apadpadasan nga ramidin dito ti kasata, pagawidin ka abari barlo ka? Anya? Nagpintas kan ating balasang. Uray nga ta ibalad ako ni ti kanyon numanobya ka. Kayat kaon. Anya? Nangaw ka matgaya manong. Seryoso ang ating kaw. Iwan gayam. Sak ni Mac. Uncle ko ni Charmang Gustain. Kasta? Isumat lagayam nga agpada kayo analawa timuging na. Anya? Ay sos. Iso day ta ti asit mi atin. Anya tinagan mo itayang? Si ka ni Arline, saan ka day? Kasla amu kayo day. Saan nga Arlene tinagan ko manong? Maring, uno, Marina. Ay waling. Marina gayang menu maring. Yan, nalipatak mo tayo. Kasta ka de? Amo maring. No kayat na. Agkasartan adagos iti amin asimbaan dito'y Santa Disgracia. Anya? Kasar agad-agad? Isumot lang ti turungan na. Kursunada ka. No kayat nak. Ay, mga sawa kaon. Kaya't mo asawan. Baro ka pailaan? Uwan, nadamot dagiti nagbalin kayan ayat kaw. Awan anay ti aramid da. Ay, iso amalasak. Iti tay ak ni ayat ading maring. Simurot iti sampali tinaudi akayan ayat kaw. Agkasar kami kumangam. Ganyan, insukat na kiti dakkel atrak. Ay, baklang ko nagkuma. Malas mo nga rod at talaga, manong. Ay, aday,
Mabalin ka di, apasyaran ka, di balayaw. Ala, apay apasyaran nak kat sa anak mata masakit. Anya? Ay sus, naangaw ka gaya ma. Rabak ko lang dayjay, ta seryoso ka man lang amin unay. Ay siyempre, agpaspasan na angak pa'y lang amin ading ka. Kaya't mo, tagasak day ta. Ay sus, talaga, asikati agas na ading maring. Ay stay, day taayat mo, timang punas, itilid ang anay pagkat dito'y puso. Apo, agdaniw ka matan. Talaga makasurok ang agdaniw. Taagrok babak ngamin dita sa jam. Isu palubusan na nga umay agampayag dita hardin ni ayat. Este dita hardin nga ingka ay aywanan ading ko. Una yan. Sana all, Manong. Duming, mabali namin. Kaya't mo, tagasak day ta. Ay sus, talaga sikati agas na ading maring. Este, dayta, ayat mo, timang punas, itilid taang anay pagkat dito'y pusok. Apo, agdaniw ka matan. Talaga makasuro ak nga agdaniw. Taagrok babak ngamin dita sa jam. Isu apalupusan na nga umay agampayag dita hardin ni ayat. Este, dita hardin nga ingka ay aywanan na din ko. Una yan. Sana all, Manong. Pangasim ading maring. Palubusan na kumang agampayag dita sa jam. Tainak ipasimudaag tinapod nula unay atarig kagay. Nagubog pa'y manipod kaunggak ading ko. Ala, anya daytan, Manong. Alaman laangan. Umay kanto ijay balay, ta ijay ti pangituluya, miti day ta daniw mo. Kaya't launay ti bagik. Yes, Uncle! Mga sawak mananukas kasano. Anya, ay, iwan Uncle. Katsapay la kuma. Taday tuyan ti forever kaw. Kasta. Asino mati daksang gasat? Ay, Saus. Anya, daksang gasat matanggal. Ilagasat la unay Taman mano day tuy akinataraki nga inna masarakan. Apaw. Talagang ipapan mo na taraki ka. Ay, siyempre no pangitak. Pangit kamat nga rod at imawitak Anya, sus, nagkura pangitak. Apay, di na ka mamaw. Nang runay di ka bambanwaga. Di mula mo Gustay, kita ang basitanay. Adan sa Bagyaw. Anya. Adda aya low pressure na antay. Ada. Naglandfall sa paikit din. Kat ito nagbuksutan ti sintro na. Ay, amo kon. Maawata ko di bagbagan ni Antem. Uncle? Ngala, saan kan ngagpalaw aspay, ta isot ibagbagan ni Antem Bagyaw. Anya? Kat asino mo dyan daksang gasa ta babae Ariel. Nagasataan day. Alawan, nagasat no nagasat. Ngam asino nga raw. Ni maring di talao dantay. Ni maring abalaw. Balok ka day, ni maring. Kat balo mo, titid na tinatay. Saan mo nga ambaw? Nga adda may sa nga anak na anabate. Day di asawa na. Ay, kasyan tay. Eta, patuloyin pa ilang arman ni Mareng Ariel. Ay, wala tanggal. Orekot, napungga pa lang. Anya. No kaya't nakalakit day.
Tauray balo dayjay, napili mo. San na balente? Adamot punak. Adamot alas ko. Iso nga amok akayat nak ni Maring. Anya day nga alas. Siyempre. Toy ikutak akinatarakay. Nay, gusteng, bagbagaam di ka anakam ang mga no pa kaisarsarakam manenday jay. San ka madanagan? Uray ka anakak, no makaarami diti pa kaibabay na. No masaapol ang mabalod, paibalod ko. No naskan matapapanawag, arabidag. Saan ko maasakit ang tinakam mo ti bagbagak? Tapara mo't laang iti pagsaya ata. Uwin, amok tayta. Kasi tinakunak, saan ko ngay palubos ngay iso ti mangibabain kan mangdadaal kanya. Ni Maring abalo ko na, ti sabsabungam, kan asawam, bayaw aryaw. Wan bayaw dumeng. Oras nga klunan nak. Ay, ikasar ko iti amin na simbaan dito'y Santa Disgracia. Kaya't mo ti may sa abalaw at tid da tinatay ako na da. Oray na bayaw. Barang iso ti forever ka. Tapasig apalpak dagiti nakadennak. Palpak daw, no si kati palpak. Ay, bayaw. Sorry abayaw, rabak ko lang. Ngam purno. Saan ka masasair? Aklunak bayaw. Ada ngamin ugalik ajak ngawatan. Anya nga minday nga ugali, masana kayat lang iti makadenam a babae. Nagduduma. Ngam agbalbaliw akaw. Saan kun nga aramidan dagijay kan maray? Sigurado ka? Ay, wan bayaw. Panawanan tapno maadda anak iti ka forever. Nasaya tunay no kasta. Narigat no kanawin ti panang panaw ken ka ti makadenam. Awan to timang taripato ken ka, no si kan tagkabsot wano lumakay. Sa bagay, iti dayja kinaseksi ni Maring. Talaga maguyugay tirignan ni Insan Aryang. Amuna mo't tinabalo ni Maring. Kat ituloy na laptakan o ti mangaram ken kwa na. Kasaya at launay, ano kaya da? Alamat ka ni Maring Laitan Kuna ni bayawaryaw. Barang kanuno ison ti ka forever na. Apay nga na pinanawan dagiti nakadenana Nagkasarda pa iti daydi mo na nga asawa na. Nauyong kanuno ni bayawaryaw no makainom. Dayta ka tita. Ay nga saan ka no mata nakainom. Nakadungdung no iti asawa na. Kat ti may kadwa nakadenana. Intaray ka no ti dakkelatrak. Anya? Ay simurot ka no iti dakkelatrak. Tadi na naanusan ti biyag na iti denna ni kasinsin mo. Anya dayta dakkel atrak nga ibagbagam. Kaya't asawan layta ket baknang. Simurot iti baknang ti kaayan ayat na. Saan aya kanta dayta? Uy, kasta tinangadawan tay komposer. Aho, nagkaduki din. No panunutan, saan a konektado ti dakkel atrak ijay? Bayamon, bukod na konsepto din ang bukal iti nasawa kanta layta. Adda ka de urayam asa nga ilem, ta indigo sampay, idinto tarabien. Adda nanang. Daytay man naban ni itak. Ay dimawi iti kinapusaksak ko kano. Anya? Ay, asino man ang dayjay? Kaanakan kano ni Chairman Gusting. Uy, so aya. Nukas kasano nanang. Makiasawa akmanan. Anya? Ubingak pa'y. Kat kasapulak mat ati katin na kunay na iko.
Kahit amunan amay sa kaabalo kan addan anak mau. Amunan nanang. Ta imposible mat asan nga imbaga da chairman gusteng. No imbaga na nga agrayo kanyak. Nasaya at laeng Uray ka no baluak. Saan aparikot? Di iso. Saan nakas kadagiti immo na anagarem ken ka. Idi maamuan da amay sa kaabalo ken adanak mo. Ay na, saan dan nagpakpakita? Saan napudno dagijay nanang? Sigurado, tilaeng kinasiksik ti kayat da. Iso nga aganad ka. Ang mga no, imbis a gloria ti torongam, impyernaw. Nay, isunan day tananang. Ngala, inkangarudeng kitaan. Kastam asumango kenkwana. Nay, anya manan aya. Dakas ayan no kastoy ti suot ko. Saan ko nga amukan ka? Si kaaman laangan ti makaamaw. Anyan ang nagbanglo ka, maring? Kaya rigam ti apagokrad asabong ti sampagita. Apo, unay day na panang patiray. Pudno ti kunak. Ket ad-addamanan ti kulibag tog ti pusok. Ket ad-attan nga agtuyos ti numok. Wala. Kaslapay ki din guriguranak ang nakakita iti kinapusaksak mo. Talaga? Wan maring, kayat ko, sika ko man ti ka forever ka. Mabalin man, no talaga lakit di anapudno ka manong. Promise, ayatan ka tungpal biyak, aging ga, iti umang angasak. Saan kanto nga tanga agbabawi? No kantsawan da ka at da tinatay ti asawam? Anyat bibiyang da, biyag da ayat ibiyag ka. Talaga? Nagasatak kiti no kayat nakmahit maring. Kaano lang anagam amuta manong mak. Saan kumapay arumbangag talakakken ka? Gapot amok tinagtao dam a pamilya. Sige, aklonan ka. Yes. Nayan nga alibtak mo, manong ba? Kas kamutla nagtukman, iti karag, iti namayam kanya. Sorry Tsak ngamin mas baalan tiragsak ka. Apo na yan. Naglakan ti panang patinag mo king kuana kaanakan? Ay, automatic, uncle. Kat agyaman kada kayo. Anyat pagyamanam kanyak. Oray nabiit kanu kami pailaang anagam amaw. Inaklon na kaon. Tamam muna ti pamilya anagtaudak. Kasta. Engem, san na nga tanga amo nga ulaw kagaya? Uncle. Di maibagak saan mo nga aramidin dito dagiti aramid mo ginagapam. Tas siya timang mansuking ka. Anya? Kung nangarod idiniera, walang kumbakumpare, walang kamakamag-anak kunana. Uncle? Nembag man, tanaranaan ka dito sa nga tistor ni Banay, mareng. Lakayumat gayam, chairman. Apaw, una ya sigsimon. Baruak pa'y lakumatay, narim kan. Ala ni chairman, narabak na launay. Sa anak ka mang rabrabak. Sino ti mangipagaro pa may saka na balo, anaganakan ni ti may sa? Anya? Aduh, pailat abakam dita ababalasang Oh? Sana all, chairman. Sana ka mang rabrabak kunak manen.
Iso siguro akas na nakakita iti alsem ni Aryong akaanakakin ka. Chairman, Apay, pudno ka di ngay naklon mo ni Aryong. ay, kwa chairman. Wan, agtalagak ken kwa na ata amok met anasaya at a pamilya tinagtaudan na. Correct. Saan ka nagbidot iti dayta ngem? Sa payla ko ma, tasan kanto nga agbabawe. Saan mat siguro, chairman? Di nak masiguro lukwan ta mabuteng kada kayo. Bilibak mo titila ka ni Maring ang nagtalag kin insan Aryong. Dayta, nagkasardan iti mayor. Kun nga raw. Nagtalag kan Aryong, kakaanakan ni Tatang. Amo ni Maring anasaya at ti pamilyayaw. Nasaya at nga rod ano kasta. Kat saan to ko mga agbabaway, no rumarti husto nga ugali ni Aryong. Ang damat kan Aryong daytan na. Talaga ah. Kasta uray mo ti panang dayaw ni Maring kan Aryong. Kasta mo't ni Aryong kan ni Maring. Kaya't nasawan, compatible da. Sapay la kumaa. Namulakit din ni Bayaw Aryong akisayan ti panagbarbartek na. Adayaw, mapasamak ti kasi tinapasamak ka nagtiim mo na, anak ka din nana. Panagkita ken Maring kahit saan nga iso tay klase ti babae, amabalin mo akilkilgaan. Bartek, daydiin mo na nga asawa na. Ket ti kinabartek na, ti nakatayan na. Apay, nagsakit ka day kapot kakainom na nanang. Saan? Binagsol dagiti nakainuman na. Anya? Kibor nga men daydi asawa ni Maring no nakainom. Kasta ka day. Ket sa apay la kuma, ta saan ka akas jay baraw. Ay, kuha ay saan nanang budwa ek tupay. Dayto iti rumbang ama-amuam. Anya day ta nanang? Uray artek ken kibor daydi asawa na no mabartek. Saan nga agbalikas ken Maring? Anyat kayat yung asawan, nanang? May salaeng asao idi ni Maring, kumkumpusan. Anya? Dayta, tinaamuak bayaw. Wen, amok na ita. Kinapurno na. Dahil asawa ni Maring tagkamkamang nito, takamatan ni Maring iti badang. Anya? Iso adi mo padpanasa na pagbabartakan ni Maring. Tama nga no, balsigan na pa tabukot mo. Urusaan, ang mga tupakan na itilang dataulom no nakaturog ka. Ay. Saan ang mabalin kanyak tikas tabayaw? Padasan na. Sige padasam tagbartag, tasubukam ni Maring. Ay, adan to bayaw. Numabarte ka, kat kulit-kulitan nak. Ay, makasara kan, iti katapat na. Para makita, kasi tinakunak. Padasam, tapno maamuambat no anyat aramidin na ken ka. Wanya, kumusta mat dagiti kakaskasal nana? Nasaya at damat. Ay, nasayat nga rod no saanan asublan ni insan Aryong ti aramid na idi kadagitim mo na nga asawa na. Ken naka din nana. Anya ti kayat mo asawan, Rosa, balasang ka. Ay nana. Ulaw day dyan na mabartag. Isu day kunada at alangkaw. Agkibor. Anya? Ay di pa'y kat awan dumadan, itiin mo na nga asawa ni Maring no kasta. Ngamnusan anak kainom. Kasingputan kadagiti nasingput nana. Ay, kasta gayam. Ibagak daytoy. Ngamasaan ko mga isot pa kaupayan nyo. Taamangan no nagbalbaliwan minsan Aryong. Ay una,
Sus, da kasyan ti lubong no kasta. San namat nga amo na anyat ugali ni Maring? Amang ano agbabaway ti kasinsin mau. Aklunak mahal. Yung promise. Anyaman dagiti ugalik iti napalabas. Saan kun asubyan? Ta saan ko akayat apanawan nak? Kas kadagiti imo na ababay iti biyag ko. Ay ayatan ka Aryong. Iso adi mo aramidan dagiti saan ko akayat tapno agpaot ta. Wine. Ikarek. Nasayaat. Ta oras na nagaramid ka iti jak magustuhan. Saan asyak ti mang panaw ken ka? No di ket sika ti papanawag. Nakasarak samot langan iti ka forever tay ka anakan niyo tatang. Nasaya at launay. Yung dinalaan mo, nun niya ti kinataw ni Maring. Bayama. Isu ayak imbagbagakin naryong. Tapno makasarak iti mangpungil iti sara na. Uncle Gusting Charman! Na. Payan, kada dyan. Nakaparaya ito mag. Ay, ka bang kitaan? Oh. Ay, sus. Damaring ka na rin yung kamkamatan ni Maring ti kaanakan niyo. Naspak ti pulay. Abay, anyat na pasama. Di ka man naglungab, naglab ka. Papatayin ako ni Maring asawa ka. Ayat ka muna. Salbag Aryong! Saan ka ngagparayat ka ni Chairman? Pagpabarte ka nakit din salbag ka! Kasama kan ti ibang baga. Nyari yung itan ti kamaton na ti badang. Kinamatan. Patulong! Salbag. Nabalik ta nun. Naganggana mo Aryaw. Nakasarak ka iti katukad mo. Ay, manyan. Bayaw Dumeng! Bayo Aryaw. Naitarayam ni Maring. Maring! Ha? Ay, awan. Tagainap lagayam na chay. Aya? Managtag-tagainap ka lang tanya, bayaw. Domi, mabalin amin. Ala, di kay sapay maisa parte agsagadan dito balayon nanang. Ay, gagangay na ata nagadumot tan apakakumikuman. Huwin nga agpaisaw. Uri siyak matkit di iti balay. Dandani sa anak mo ta makaipak ni no daduma. Makabannog mo ti agmalem akaada iti punerarya. Nga ure awan mo't unay ti aramiday. Huwag nga rod nanang. Ibagbaga ni tatang mo. Nga ipasublat tayon dahi jay. Jakmut kayat. Adagmat, no bilang saan nyo nakabaulan ti aginal daw ijay. Sa damot kadwa tayo. Isumot ti kunak. Ala, ituloy mo man nga rod ti agdalos dito. Itay saganak ti meriendata. Sige nanang. Dita ka pa. Sagadak ti sirok dagiti sufayon. Tanay, nagpuskol ti tapok na. Nyala, agad ngagpayson. Saan na makadalos ni nanang dito'y balay ita? Ay, andyan. Ay. Wala. Anya dagito'y abutil niya. Ha? Napnoy ti pasig asinsilyo. Ay, nanang, apay dagito'y. Anya dagita. Kitain nyo Nagawangan iti stateside nga arak anap no iti sinsilyo dagitoy. Na. Amang dagita tayo bagbaga ni tatang mo asap-sapulin na. Anya? Imbagbaga ni tatang mo sakpay ti baro atawan nga ado ti urnong na nga irwar na. Di namot nasarakan. Anya? Pasig samot asag sa 10 kan 5 pesos day tabarya.
Wen. Nanay. Bayam, awagak man ni tatang mo. Ibagak day ta, nasarakan ta. Agdagop iti 5,000 a piso sa Pasig a barya. Wendom. Urnong ka no ni tatang. Anyan na itang ornong. 5,000 a piso sa laan. Hala. Di mo'y pagpag-aalaang. Tanadagsan. Mapanday sukat iti bangko ah. Kasta ti ko na ni tatang. Kat ang mga nusikanto ti mapan mangisukat. Alawoy. Agaman yan. Nagalkan siya mo't tima. Ang nalipatan na tinangidulinan na idinapnon na iti butilya nga alkansyana. Wen nga raw. San adagi jay urnong na Pasig a barya ti isyu ita dom. Anya nga ron? Kuna ni nanang amang rugen nga agkabaw ni tatang. Basta? Ngun, adu ka nun ti malipatan na. Si mabali ka no pa yung ti ugalinan. Tarsagidon. Sintomas tagkabaw retan? Wendom, iso nga agsagana ka. Anyat sa kanaak. Si Kanton ti sumukat a chairman. Talaga masukatanan ni tata ang tamalpasan ti termino na. Sa balinton ti agkapitan, kalpasan ti eleksyon ti barangay. Isumay. Agsagana ka, ta si Kanto ka na ti sumukat. Ikampanya na Kanto ka na. Anya nga tangag paisaw. Agkabawan ni katugang ha, kagusteng. Apay nga doon ti malipatan na. No? Iridip ko kumanggam. Masino nga taday tayo. Ay, hindi katugang ha, kagusteng. Hello, tatang. Nakaring kando, Meng. Ha? Sana pa yan nakaturog. Apay ka day? Kuna kun kahit agil ilat ka man nga tan. Amo na. Ay dumeng, pugtwak, agil ilat ka niya. Wan. Iridip ko lang kumabiit. Tana po yata nakitirabi. Tutuglepak namin. Kuna kun kahit bay ampay la day tatuglip mo. Umaikan dito yung barangay hall. Ha? Awan ni kagawad olpo nga udi. Iswa si kapay lang tagyan dito itad na papanak. Ko? Sige ah. Anya nga ron. Nay, matikan sa kuma. Ngala, saan nabali nga ro din? Saan kan nga umay? Ha? Tatang? Hello? Inidop na. Anyamot din. Nagpasugnod sa manan ni katunganga. Ay, sa bagay. Imbaga na mo, asaan ako na mapan. Di turog session pa yung ron ah. Inton malaman na dumawasa ka di barangay hon. Ay, baka turog ak matlay. Dito pilag, lama para budget ta. Sang-sanga ribu a pisos. Win, datatalang may. Kan anyalat, pag-aayat ta si dahin ayakit, binig mo tanat nateng. Santamat anagarbo iti pandangan, no isot pagsasaritaan. Wan matyet di ah. Ay, agurnongak man may. Anyat yurnungam aya. Siyempre, para magbagita mo ta. Kasanon nagsakit na tao. Awan man lat kaute na gastusin no bilang. Ay, sa bagay ah.
Mapan ka nga rod mang lukat iti account mo iti bangkaw. Saanin? Ni. Urnong iklatan. Pangidulinam nga rod iti urnungam. Ay, isak na ti makamu ah. Ay, isu sika ti makaambaw. Sikalaan. Idulin ka. Jaki bagaking ka. Damang ano so kainam. Nagmadinday ta nga imbagam. Di mo nga rod ipiar kanyak. Apay kumaso ka inak ngay. Ay, angaw ko lang daya si kamit. Angaw mo no angaw mo. Ngam sana napinta sa denggad. Agurnong kalata taagurnong akmag. Kasta. Katuwag. At damot bukod ko akwarta. Agurnong kalaang taagurnong akmag. Saan kumot nga bagbaga? No sa dino ti pangidulinak iti urnong kaw. Kasta. Nagudong mo't narusak na ng chairman. Kasta aya. Daka mo no anyat gagaraan da. Tadi mo't ibaga ni Rosa. Bay amlat taidan. Total, saan mo't nga taada kasta ramidin da. Uwan may. Adda ngamin pasugnod ni nanang yu kanya. Imbagak ngamin nga gurno nga iso asa nga ribulat inyawat ka. Aya. Apay ngay. Pangipanan nyo, hindi honorarium yaw. Urnungak nga raw. Ay, adda yornungan yaw. Imbag lang nga damat nakasagana agastusin no adda emergency. Tani, awan Apolos urnong may. Mayat na ita. Agurnong iti korta. Tapno adda mapan i-withdraw no ko. Saan ko nga deposito iti bangko? Iduling ko latan. Pangidulinan nyo nga raw. Apay ko mga ibagak iti sa balingay. Tay saklat makamu ah. Aya. Sikritok mo ito na. No sa dino ti pangidulinak. Unmat katya. Dahil diya iti nagpasugnudan ni nanang yaw. Kaya't na ngamin ama-amuan no sa dino ka no ti pangidulinak. Apay ko mga ibagak ngay. Di pa'y kat mabalin na lata akaotan no maibos di inted ko asa nga ribo api sa house. Mamin ano matla ang maibos na jaya. Mapanlay di tiyenda ni ti maminsan ay awanan na. Sobra, may ta kinabarayuboy dito na. Di yun lang amin mapadpadasan ti makitsinda kay. Oray sana ka makitsinda. Amukmut no kasano ti presyo dagiti gagatangan. Nang runa dagiti natnateng. Sa bagay. Anyat pag-aayat may ayakit pasigmut anateng. Sana dudwa kami may manulat gasgastusan main itinal daw. No natnateng awan al-alyan at kanay na si Dayaw, makaurnong kayo ngagpaisaw. Un nasustansya pa iti paunag may no kasdiyay. Ang kasapulan mo lati balance diet. Balance yun ang ititaraon nga ipaunag iti inal daw. Uy, nadakditan. Ngam siya kung ti kumatang iti karne na makasidsila kamay. Basta ad-addaan natin ti kayat ka. Kat ningay mo't nanan. Adamot bukod na kwarta Malaksi di yinted ko asang ribo. Kit kumatang iti kayat na may. Wan mat kat diya. Sa kanayon mat nga agkuy-kuyo da kan Rosa. Pasaray mga restaurant da pa. Wan. Makaornong mo ni nanang yaw no kayat na. Isa magsiornong kami Alaman, para makita no sinun to tidakdakkel ti maornong na. Ang nasaysayat mo't laeng no deposito iti bangko. So pa'y mo't di interes na Manumot lat interes nan ngay. Sa may sa tak-tak mo't laeng ti masansan ngay papanpanagdeposito. Mabalin nyo mo't ngay pawit ka ni tesorera. Kas ko ano tunggal panagirwar na iti honorarium tayaw. Itad yun kan kuha na ti bank book yaw. I-deposito na adagosan no mano ti kayat yo ang may deposito. Mabalin mo't kit ti kasta. Tangim saan? Siyak mismo ti mangituling. Tapno narlakalat panangalak iti kasapulan, no daytay petat ngat napakasapulan iti kwarta. Gusto kayo matkat lidita Siya kun ti mangidulin. Kat siyaklat makamo no sa dinot pangidulinak.
Adak, angkol. Mada ka ay. Wan, angkol. Ay na, aboy, Wan. Handa ka ngagpaisaw ngam. Sino kay tayen nga angkal? Allah, nalipatan da kaon? Akaanakan nyo? Katnusak ni unyaw, kaputot na di kasinsin nyo anak COVID iji ilukos. Adayan ako, Veda, kasinsin ko. Sino ang kasinsin ko di bagbagamay? Ay, sosag kabaw kay samatan ng kol. Ay, sa anak ng paingag kabaw. Naglukukan. Ibagamkit din nagkabaw akon. Joke lang, angkol. Ang, opo, sos nagtaer kayo man. Ad ating maar kayo, angkol. Ay, sana ul. Day tati hustong imbagam. Awan, angkol, taga ating maar kayo. Puli tayo talaga tinataor. Ngalawin, imbagamon. Maguri ka. Kanyat nagan mo aya. Ni angkol talaga. Nalipatan na kaon? Italay nga makita ka. Unyok ti awag da kanya kang kaul. Sakti junior day di Diyos ti alwad na nga mang kaw. Day di ngay poforyo kayab ka banay ka mga ti agkalay ati jakan taon. Manang Rosa, kasinsin mun samat ni unyok. Wen kanaw. Kanaw kunak Taitala makitak na ichay. Aya? Kasinsin mo ngam italaang amakita? Wen tadama titi adayo dagiti kakabsat ni tatang. Manmano kami ngagkikita kadagiti kakasinsin ko. At saan sapay nga amin akasinsin ko kat nakapulapol ko. May saday kadagiti jak nakitkita. Aya? Wen inga. Nangro na kadagiti partidos ni tatang. Isumat lagayam. Apay ka day? Ay, agar anong ngamin kanyak. Jak imbagbaga nga ingat ti pudno anagan ko. Idinagam mo kami. Anya? Anya ti magamanagan mo? Ingrid. Nakalasmat kami di inga. Saan may bagay iti kinapintas ko? Wan anya? Naagan mo dayjay. Saan mapalin na basta baliwan tinagan? Ibagak tumatla ang tipudno Nubilang takayat kunton ti makinobyo. Ay ayatok ni Ingrid kagawad duming. Iso apang nga asim ka di bayaw ko kagawad tatulungan na. Apay, anyat problema mayaon niyaw. Gay ararmak ani Ingrid. Pakipot matlaunay. Di nak matlaklunanin. Iso apang nga asim man kagawad tatulungan na. Alaway, bayam ba kita ak na ti may tulong ka tap na makaasawa ka. Ayos! Talaga kayat ko nga asawaan ni Ingrid. Saan ko napaluspusan day jay? Makaasawa ka talaga na ya. For me isong nalaang tawan pelat nakasagana agastos nga agkasar. Ay kita gurnong ka da urnongem. Takkel ti magastos iti panangasawa. Malaksid no da mayat makiden nalatakin kan ngawan kasar-kasar. Day jay ko Parang mayat ni Ingrid nga uray saan kami ngagkasar. Itaray kuntulatan. Ay, napintas ni Inga nga anak ko. Jakmat itulaw kano asino latta di tanti pagtinagan na. Iwan mo't Sa bagay, uray no jak nakita ti panagdakkel dayjay nga unyok akaanakan ni Gusteng. Makunak anasing putmut. Anya trabaho na dayjay manang sufeng? Ay, agnignegosyo kano iti lasunay di Ilocos.
Panaglalaso na ita. Katibok ko matitrabaho na kat. Buy and sell sa kanaw. Amok pa yan. Nasingpot mati ko nak. Ay, kat bare nga ah. Tanay, kayat sa launay mat ni Inga. Sagay-say, kas kadakanayon nga agsarsarmeng numumalam. Padpadaanan nala akanayon ti panang sarungkar ni Unyok keng kuana. Nikat, dandani ka nga ron agmanugangan Berta. Ay, wansa. Ketala, sapay kumata na singpat jay naisarsar ang akaanakan ni Chairman. Saan na mausar da gito yapungan? Da iti launay para iti sanggiran ti tugaw iti salas. Indulin ni Sapeng. Ni. Ada kasla bulsa da ito yung layon aging ga makaot aging ga iti siksakan. Hehehe. Adomot basidin ti kargana. Hey, nasino ti makamaw? Asan lang akapas ti linaon da ito yapungan. Angkol! Ni. Angkol! Anyo ti masapul da ita akaanak. Tadda manay. Ada kayo dito pa sita kwarto, Angkol. Ada ko may bagak. Ewen! Ada malakit kita ag dito ay. Mayakaon! Ada ko may bagak, Angkol. Wen! Umayakon ko nakbait! Naglukod namang karinter. Ha? Mayat mati balayo, Angkol. Adda ba sita kwarto pag ipampampanan nyo kadagiti alikame nyo asaan nyo nga usaron? Wen. Pasali-sali na kita. No di may pamaysa tayanda. Apaya niya ti bagam. Mga sawak ko man. Ang sa anak matgayam akayat jay inang ni Ingrid. Iso ada kayo man ti makisarita, Angkol. Anya. Sus. Ay. Numayat lagi din, Ingrid. Itry mo. Oh, mabalin, Angkol. Ay, sus. Makalibri ka pa itigastusin. Numayat lagi din agtaray kayon. Yo. Mabalin, Angkol. Win, kaya't nakantumot laman ugangan. Wat danton anak yaw. Awandan, gusteng. Sino ti awandan ako nam? Daunyok kun Inga Kairot ti turog mo itay parbangon iti nagrubat da. Imay dito'y ni Inga. Kat gaputa ima da, ini kaklataidan iti mabalinda nga usaran. No sa di naman tip maturong da pagpaknyan pailaan. Ay, pinaiso nga rod ni Unyok, timbaga ako na. Imbagam nga itaraynan ni Inga. Wen, loko na jay. Inaramid na jay inrabrabak ko. Kahit anya mo timpabalon mo nga usarindan to ako nam. Pinabalunak ida iti ulas. Pungan, kani ka man. Imbagla mausar damat iti pakadandanunan da pagdagusan. Anya, ay taypungan ko. Ne, apa yan gustay? Ne, anya pungan tinted mo. Yan taypungan ko dito yan. Anya apungan mo? Wala ka ayon. Nay, apay da kita daan apungan nga inburandis mo matay. Ayan tay basit apungan dito yan. Ay na, isumot niya may sangaintod ko atabas-basit apag iso niya bakpak da. Anya! Katno tay ornong ko akwarta tinaisagsak iti na ijayayin. Imbadamat mo kinain. Na, anya tabuk may! Nalpas. Ornong ni katugangak, kinatagtagainip ko.